kandi bakabyehamza ahabwabo. Umureberezi twino mujoni abire nataho abarondike nabashate mukono akanisa ya Murari Church of Uganda umubusaba dikono bwa Bugonji umur district ya Shema. Abakazi bo kureba abantu bakunda abashinja nabo bakubahesa ki n'ikitisa. Hari umukazi wo kureba yuba akareba iva nje umukazi aratuye no ona mazima. Umukazi abakazi bo kureba akareka abantu bosho ya kweza mwanzo mukanisa na ashemererwa na ashema ubona ari n'imirejo na rero ubona ategatega kwendikira. Hona nabwo mureberezi ayirekero kwato haba kundine abahujiro mu buroji hamwe n'ubushambani bakareka amakagabo hakangara pepe. Abo bayanga gushaka umushego harimo amarogo n'umukazi kamanya harire nari amuzarira kana araho kana kariyo narebe ebigere ariko bigere tibiyo ruganda rwabo arushize uko narebe ebigere umutima ngumya kushira ebigere bitobana akatuzaro tugere ibigatanga manebya. Joy twino mujuni obirata yaire n'umukundwa we arabwira abakazi okurekeraho kutamana umukundi beberi yabo ngo koreka batamana umukora na no kutungura amakagabo. Iyo batubentura bo uri utoke sikaza baitu guzi utiyo tochoro bakamabaro bakafuruka tubako okakandi ubundi nkiza kwanya ngwaro ndeba kitoke kitembere kandi mutumba kurumusiya Jumanyisa ko mukasa isirena na burre kitete yo mbugurura ya telekitoke yakitwara yakiteka urutoke rukanzire. Abatiramani nembi hazabo mu kutandaze kanisa ya Murari nabo basimerwe. Kanyandi mwere hati kushenda kukiriza iki bishop yagamira no kunda ukereza abantu narahanga nkamba heze kirabo cyo kutayiringa kanisa yabo yona kandi mukama mbasise kanisa na kitayiringa yahwa atwashwa bishop. Amakuru agagasha kwa Michael atwachiri.